Thilmak Lawrkhawm episode 110 Nungcha dangdai tak te part 1 kum tin mai hian scientist te chuan ram hnuai le tui chung te tlo chuakin thil nung chi thar hi an mu chuak deuh reng maya kan hriat ngai lo le ram dai ngai lo te han chut phei chuan engza chiange nungcha sang hi lo mang ti hriat thar tak ani chung ran nung ram sa le sanghamak dangdai tak an mu chuat te hi in han en ho veng hiang pakhat na sneezing monkey zong te ha chiao snubby the sneezing monkey an ti mai te hi an pian phunga danglam na mak deuh mai an neya zong dang te ang lo tak main an hnar hi alet ling chho deuh vu maya ro tui tla te hi an hnara alu thina wangin an ha chiao vak thina hei wang hian zong te ha chiao an ti phata ani ber mai heng zong rong dang dai tak mai adum le awara in pol te hi Myanmar mar lama anom deuh bera World Wildlife Fund te report danin heng zong te hi ro an lo sur changin an lu chu an thukru thiam hle a thutung sin hiam tak hian an kuna an lu chu an khupin kara thukru dein an banin anin veng tel boka chuti an ti chuan an hnara tuilut na satawanga ha chiao tur chu an veng ve thin ani researcher te chuan sneezing monkey an mu chu thu khovel hriata hian kum sang ni som khan an puangzar ani panina Kovela nap khon te ber Borneo thiarkara an mu chuatak heng nap khon te takte hi kovela nap khon te berni na hau tu ani meka te tawanga berni na hau akamela na tia aming an vua te hi rong film war thatak le tle deuh tak kor nei an ni a alen zong hi inches 0.027 ni in millimeter 0.7 sang or an ni a tropical mun hnonga limestone hill chinai lung tamna hmuna te anom du bik mithiam te chuan heng thil nung te u chuak tak mai hi zirchiang turin an beina sakhop maya mitlonga hmu mai a har sata wangin anom na bor vel lai te chu alei chopin an la thina ti chon microscope mangin an hmu thei deuh chau thin akamela na te hian chowa chinai lunga bet fungi le bacteria te hi an ring hal ni ti life science te chuan an soibok ani pathum na dementor wasp khoilian chi mithiam ten an hmu chuathar Ampulex dementor wasp tia an vua tak hi Harry Potter a dementor thlasang ang deuh an nuna thil khleng hlimom tak te labo veka lunga ina chau nut sia thin be chana aming hi an phu ani an se an nat dan tur chu ingai tu thiam mayang chu heng khoi lian chi te hian chaw atan chuk chu ringin an ei dan po arap thak ang reng khop mai chuk chu dula hian atur pai among mor zum chuan a zuk vita chuk chu zombie kan ti ang mai hian a omin a ruita chuti a om mek lai chuan nung chungin zoi muangin a ei ta thina atur tak hi chuan a that nova a hrai rui te poti la adikome palina Dumbo octopus ming an vua chan chu Dumbo film sai beng lian tak nei nen khan ai nang deuh an ti nge mani doni chuta tanga phua chu ani a heng Dumbo octopus ho hi tui thuk em mai fit sing khat sang thum le za vela thuka an cheng thina octopus chung kwa chuan an ni aya thu ka chetla hi an om lo niarin ani heng ani awang hian hetiang khopa thu ka om tur chuan tui vot lutuk te eng pakhat ma om lo na hmuna te anung thei ti na ani heng octopus te hi an tam lo khop maya chuti rual chuan a pa hian anu mu fu vai chuan anin thla pung hal deuh ngei thung ani pangana Skeletorus le sparkle muffin arachnophobia maimom hlau lutuk na thina hial khen thei nei te tan he maimom thar mu chuan nal lutuk te hi in hlauna te chu da thain han en ngei ula a thakopang an pani hian peacock spider ti te in an kova an rong hi amoi na nal dun em ani Skeletorus hi cartoon vela ro le mang deuh hian adum le avarin a in rin rang kwala sparkle muffin ve thung ero hi chu arong san le pol in cho pol moi tak ani a heng mai mom te hi Australia mu turomin an rong moi le dangdai tak mai hian mit ala hle bok ani parukna panda ant fanghmir panda te poti la kan soi sual thuyom love an mani en mai hian an ming put chan po kan hre mai ome panda ang dewin adum le var trial an ni a anu hian mul anga jok tlang puya heng panda en te hi kum ni te andam ve thei ani pasarina
Venezuelan poodle mot lungphur chi khat makdang lam tak mai chu aron lar luai mai a he thalak hi kum sang ni pakua khan zoologist Arthur Enker Brazil mi mu chu ani a thalak hi flickera aposa ta chuan zan kha thil thua aron lar luai mai ni he lungphur chi khat hi Canaima National Park Venezuela muna akal chuma mu chu ani a zoologist dang te po ronin engthil nge niang ti na zot ani ti chuan mi thiam then khat te chuan he thil hi lungphur chung ko zinga mi Diaphora mendica ani anti a aming hriat olnan Venezuela poodle moth anti deuh mai ani heng lungphur hi Alan Boyle NBC News ami chuan lungphur chung kwa Arctidae zinga mi ani ti na soi ve thunga Arctidae chung kwa hi an chi sang sing khat sang khat chuang anoma heng zinga hian sang ruk vel chau an la hriat thu a soi nge ani pariat na voknar ang nei sazu Indonesia a Sulawesi thliarkara chuan sazu chi khat danglam tak mai mu chu thar ani a he an thil mu chu thar hian nar sei le lian tak mai voknar ang tak mai le halian zum fer tak mai vampire real tram hati zum ang mel te po aputel deuh le ngal in sazu mai po hlau tak tan phei chuan tlan chiat nol na tham atling ome Jacob Esselstyn mithiam Louisiana State University of Museum of Natural Science and Culture chuan hetiang ang sajutnar nei hi kalamhungai lawa bom atanga kha phor chu atang khan species thar nge ni ti ka chiang em ani ati top bok sajumel rap bom ve tak chu ani ve hrim ani pakwana naked mole rat sazu chung kwa zinga mi tho naked mole rat anti mai sazu saruak kan ti mai don nge ni hi Africa kho chaklama an cheng bera Ethiopia Somalia le Kenya le charo tak te chu verkwa in book an khwar thin ani he sazu hi a mel en hian arapom hlea mul pakhat ma an nei lo hian sazu hlau chi tan phei chuan rapom le zol viawang le heng naked mole rat ho hian scientist makti le anzir na sat zinga mi ani tlata a chan chu heng sazu te hian ro puina riau an nei ve tlat mai ani andam rai em maya kum som thum chuang te andam ve thei tlat maya tin scientist makti berna chu cancer natna an ve thei mi alo hi ani tin boruak hip tur omang lawa te po andam kho chuak thei bok na satakin mithiam ten heng sazu hi anzirna sa a mihring ten cancer kan veina sa si a heng sazu atang te hian cancer dam doi mu chu thei anin be sei ru deuh nge ani somna macropina macrostoma heng sanga te hi kum sang kha zakwa som thum pakwa dai to mu chu ani a an dang dai hle ani alu chung lam hi alang tlang vek maya te chuan amit hi alu chung he mi lang tlang lai mi hi ani dei mai ani amit mo in ti kha amit ani ha ulo ani o he sanga macropina macrostoma anti hian amit anei tha em maya ahmalam le chung lam po en kual thei veka athil ei zon nan po amang tangkai hle ani atira chuan amit hian chung lama mel reng emo antia ma se malam po chiang takin mu thei ani ti an hrele ani heng sanga po hi tui thuk tak fit sang ne tanga fit sang ni zaruk vela an cheng tlang pui ani som pakhat na red lip bedfish sanga lambok khantile lo loila athange hei zet zong chelo o takani heng sang mui sen tarmai hi andang dai hle maya tui hnuai monga akalin an kaltlang pui zok dai mai Galapagos clear car vela mu an nitlang puya tui thuk taka khosachi ani wangin heng sanga po hi mu fu an har hle ani som panina glass frog dar thalang utok anti mai hi aming an phua chan po alang chiang vio ome heng utok te hi an hnuai lam atanga en chuan an vun hi a fimin alang tlang vek maya pon atangin an ko chung hi a mu thei tlat mai ani Africa chimlama hetiang glass frog hi mu tur a oma ko chung lang tlang vek na chu an lungphu te an thil ei ko chunga in thrial lai zong te po chu zai hon ngai mi aloin a mu thei vek mai ani som pathum na Honduran white bat bak chung ko zinga mi Honduran white bat hi a mulwar terute mai ani a then tan chuan rapom viau ma se then khat tan chuan avakiut e ti mai turang chi an ni reu ani
heng hondoran huain bet nan ti ho hi bak dangang lo takin buk thim vela an cheng hau lawa buk thim lam chu soi lo anni hi chuan na lian deuh hleka hian chengin omhmun an khuar thin ve tlat thung ani Lawrkhawm mi lo thlir awangin lawm thu kan soya lo subscribe in lo like la episode thar ilo hriat zel theinan bell hi ilo click don ya